Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke Adimilo Malusi mme ke na le Augustine Letlalo. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Cyril Ramaphosa boleletse baagi ba sekhukhune gore puso e dira ka natla go tokafatsa ditirelo. Ngakana Ndiphamagodumano ba tla go gwetla katlholo ya kgotlatshekelo kgolo. Mo metshamekong re leba dipholo tsa metshameko ya COSAFA. Tla re diale. Moporesidente Cyril Ramaphosa o solofeditse baagi ba sekhukhune kwa Limpopo gore puso e dira ka natla go tokafatsa ditirelo, segolo thata ditsela kwa kgaolong eo. Moporesidente yo neng a patilwe ke ditona di le mmalwa tsa kabinete o na le mo letsholong la presidential imbizo kwa profenseng eo gompieno. Got a lot of infrastructure projects in the pipeline. And a number of them are quite big, and they are all over the country. It's not limited to a few provinces. So this road that's being built now is going to end up being 140 kilometers, and quite a lot of money is being committed. And Sanrao, area Khalanditsela, Ishumale, Ralia, Honamo Limpopo, they are laying out a number of the roads, including the tsela tse gona byanong di le gravel. Ha tšhelete ntse e ba teng, we will add on to it. Moeteledipele wa EFF Julius Malema a re o tlotla kgotlatshekelo ya molaotheo mme le fa go ntse jalo o na le maikutlo a farologaneng ka ga katlholo ya kgotlatshekelo mo morerong wa ga Mkhwebane. Malema o tshwaetse le ka ga katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo ya morero wa ga moporesidente wa pele Jacob Zuma a re moporesidente a ka khutlisa morero ono go tila dikhudego tse dingwe gape. I'm in charge, Chief. You must take this thing. Puisano le moeteledipele wa EFF Julius Malema se ke jaaka lekoko le ipankanyetsa moletlo wa dingwaga di le 10 le ntse le tlhamilwe. Malema o na a buisana le babegakgang go buisanela merero e farologaneng e amanaga mme kwa setlhoeng e ne e le kgang ya gore mosireletsi wa setšhaba wa nama o tshwere Advocate Qaleka o gareng ga bao ba leng mo lenaneong la ba ba batlang go kokomala maemo ao. Advocate Qaleka o satsa go kaya fa mopresidente Cyril Ramaphosa a se phoso malebana le morero o ka ga phalaphala. We have a crisis here. This needs to be looked into. A person has taken decisions now. He's now going back to apply. Malema a re katlholo ya labone ya kgotlatshekelo ya molaotheo ga e motse sentle. Kgotlatshekelo ya molaotheo ya tlhotse gore tshwetso ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya go sekega mosireletsi wa setšhaba Busisiwe Mkhwebane e maleba. Moeteledipele wa EFF a re le fa tlotla kgotlatshekelo eno e kwa godimo go gaisa mo nageng ga a dumalane le katlholo e. Look, the Mkhwebane judgment is bad. It doesn't matter how you look at it. Gape Malema o ne a tshwaela malebana le katlholo ya kgotlatshekelo eno mo kgetseng ya boikuelo jo bo malebana le golwa ga mopresidente wa maloba Jacob Zuma. But the president's hands are not tied. And that's what we want to remind him of. We reach a point where we must choose peace over all this type of things that we're talking about. To say no one is above the law and all of that. Zuma is served. It's enough. Why do you still want to ban this country after a person is served? He's served. It's enough. And then parole is another form, by the way, of sentencing. When they say you are on parole, doesn't mean you are free. There are certain conditions that come with parole. Malema a re tsela e lebisitseng le koko go dingwaga di le 10 e ne e se bonolo mme o totobaditse gore o ya go kgaogana le dipolotiki a le dingwaga di le 55 ke ntlantla kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg.
Makoko a dipolotika ne seditse pula katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo ya go gapela thoko kopo ya lefapha la ditirelo tsa kgopololo ya go ikuela kgatlhanong le tshwetso ya kgotlatshekelo ya boikuelo ka ga go gololwa ka parole ya kalafi ga moporesidente wa pele Jacob Zuma. Kgotlatshekelo ya boikuelo ya tlhotse gore go gololwa ga Zuma ka parole ya kalafi go ne go se mo molaong. Makoko mangwe a dumela gore Zuma o tshwanetse go boela kwa kgolegelong. Kgotlatshekelo ya molaotheo e tlositse boikuelo ba ditirelo tsa kgopololo ka gore ga e bone bokatlega mo kgatlhong e e rebotsweng ke kgotlatshekelo ya boikuelo. Le fa kgotlatshekelo ya boikuelo SCA e fitlhetse fa go rebolwa ga parola ya kalafi go ne go se ka fa molaong, e fitlhetse gape le gore ga go mo dithateng tsa kgotlatshekelo go swetsa ka nako e a e feditseng a le kwa ntle ka ntlha ya parola ya kalafi e ka se tsewe jaaka karolo ya katlholo ya moporesidente wa maloba. Go beegwa fa e le fela mokomišenara wa ditirelo tsa kgopololo a ka tsayang tshwetso. Ka fa go je lengwe, the Jacob Zuma Foundation e netefaditse fa moporesidente wa maloba a santse a tsweletse go tsamaya thuso ya kalafi kwa Russia ebile a tla boa fela fa a golotswe ke dingaka. Kgabagare ba ba kgatlhanong ba re ba tlile go tswelela ka go tsaya dikgato fa Zuma a sa boele kwa kgolegelong. We welcome this judgment because finally we hope it's going to shut off the avenue of the abuse of medical parole by well-connected ANC individuals to avoid the outcomes of their criminal misdeeds as well as any corruption. Zuma is served. It's enough. Why do you still want to ban this country after a person has served? He's served. It's enough. And then parole is another form, by the way, of sentencing. When they say you are on parole, doesn't mean you are free. There are certain conditions that come with parole. We should not have a repeat of a shabby sheikh situation when it comes to Zuma. We have said that he must serve his sentence, and the finding of the Constitutional Court is not final. He can still go to the Constitutional Court for a final decision. This long-running case has certainly tested South Africa's constitutional order. We support the decision of the Constitutional Court and again adhere to the rule that every South African citizen must be seen to be equal before the law. We've heard that former President Zuma is in Russia receiving medical treatment. He seemed to be very well a week or so ago, but now is receiving medical treatment. But I think it's up to the Department of Correctional Services, against whom this judgment has gone, to act in the way that the court has asked them to act. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore kgotlatshekelo ya molaotheo e gapetse thoko kgetsi ya go gwetla katlholo ya boikuelo jwa gore go ne go fosagetse gore moporesidente wa maloba Jacob Zuma a gololwe ka parole ka ntlha ya bolwetse. Se jaanong se kaya gore moporesidente yono wa maloba o tshwanetse go boela kwa kgolegelong, mme re boditse gore maikutlo a gago ke eng ka ga seno. Mme o tsibogile jaana. Skizo Mosimane gape Phakedi a re a go dirwe se se siameng fa go tshwanetse gore a boele ko kgolegelong a boele a molao diragadiwe ebile go seke go tsewa letlhakore. Andrew Kwenamore ene a re ga bone Zuma a ka ya kgolegelong o buile gore wa lwala mme go se jalo. Hane Saphane a re seo se sentle gore ga go yo kwa godimo ga molao re tshaba fela go bona boipelaetso ka mokgwa wa dikhuduego. Michael Morobane ene a re ke dumalana le kgotlatshekelo ka gonne ga go ope o go godimo ga molao a boele go feleletsa sekwebo sa gagwe.
Ngaka Ditaba Magudumana o dumela gore kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo e tla tlhalosa gore go dumela ga gagwe go busediwa mono gae ga go atlanegise maitsholo a mapodisi. Kgotlatshekelo kgolo kwa Free State e fitlhetse fa go tshwarwa ga gagwe kwa Tanzania go ne go se mo molaong, mme le fa go ntse jalo e gapetse thoko kopo ya gagwe ya gore go tshwarwa ga gagwe go supiwe go se mo molaong. Mmueledi wa ga Dr. Ditaba Magudumana, Advocate Kessler Perumal Semi, o boleletse lekgotlatshekelo kgolo gore go na le kgonagalo e utlwalang ya gore fa ba ka newa tetla ya go ikuela kwa kgotlatshekelong ya makgaolakgang ya boikuelo ba ka fenya kgetsi. Mmueledi wa ga Magudumana o boleletse lekgotla gore go na le mabaka a utlwalang a bontshang gore dikgato tse di seng ka fa molaong tsa batlhankedi ba Afrika Borwa di ka se fetoge go nna mo molaong gonne fela Magudumana a dumetse go boela gae. Mmueledi wa gagwe o boletse gore go na le dintlha tse di sa tshwaneng magareng ga lefapha lwa merero ya selegae le maphodisa malebana le dikgato tse di tserweng. Perumal Semi o boetse a re boitshwaro jo bo sa dumelaneng le molaotheo bo ka seke jwa tsewa bo dumelana le molaotheo. At paragraph over the page 82 of the pleadings bundle, the applicant informed all and sundry that she wanted to return to South Africa to her children. That's all, my lord. Moemedi wa maphodisa Neil Snellenberg a re ga gona bosupi jwa gore Magudumana o dumelane le tlolo molao fa na tshwarwa kwa Tanzania ka moranang. Snellenberg a re maiteko a ga Magudumana a go ya kwa kgotlatshekelong ya makgaolakgang ya boikuelo a tshwanetse go latlhwa. O boetse a bolela gore Magudumana o ne ikemiseditse go boela mo Afrika Borwa segolo thata ka ntlha ya bana ba gagwe mme ditshwanelo tsa gagwe ga di aka di a gatakwa. Why the applicant is said to have consented to an illegality? On what basis? She wanted to come home, she came home. Doesn't suit her, because when she came home, she was arrested at the airport. Moitseanape wa tsa molao a re kgato ya lefapha la merero ya selegae go phimola boikuelo jwa lone e ka nna molemo mo go Magudumana. The withdrawal of Department of Home Affairs for their cross appeal, it's indicative of the fact that, look, it seems as if our fishing expedition as the department, it's not going to hold water. Therefore, it's best that we withdraw. Katlholo e tla dirwa ka la bobedi mo bekeng e tlang. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Lefapha la badiri kwa Northern Cape le tswetse kgotlatshekelo ya magistrata wa Galeshewe go begwa fa ba sekaseki ba merero ya badiri ba sweditse go tswala kgotlatshekelo eno ka ntlha diphoso mo kagong eo. Tshwetso eno e tlogetse bangwe ba baagi ba sa itumela. Eo e neng e sa lebellwa ya go kwalwa ga lekgotla la magistrata wa Galeshewe e tshositse ba bang ba baahi. Bahwebi ba mebileng ba iphedisang ka go rekisa dihekeng tsa lekgotla ba hlalosa ha mohato ona o tla ama bophelo ba bona. E mong wa bona e leng Rebaone 18 o re sena se tla lebisa pheletsong ya ho etsa lekeno lapeng. Ka lebaka la gore khote itle go tswala e itle go affecta ke ne ke kgona go tswa ka madi a ileng gore mo letsatsing ke ne kgona go tswa sometimes ha gona le dikhoto jaaka tse di case tse di buima tse di go godimo. Ke ne ke kgona go tswa maybe ka bo 700-800 rand ka letsatsi maro no ke tšhelete gore ke tle go e tlhoka ene mo khoto mo batho ba ba bereka mo khoto le bone ba reka ka mo go nna. Lekgotla lena la magistrata le ile la ahwa ka selemo sa 2009 mme la bulwa semmuso ka 2010. Ha e sale le bulwa lekgotla le kgonne ho sebetsa hantle dinyeweng tsa dintwa tsa bong le peto hara tse ding. Le boetse le bile ditabeng ka ho salla morao ka ho phethela tse ding tsa dinyewe. E tlo ba bothata ho batho ba bangata ba ileng hore ha ba nkitla bana le shelter taxi ba se ba nkitla bana le transport ho fitlhela ko toropong. So ntho engwe hape le gore ke bothata bathong ba rona ntho ena ya buiwa le setšhaba. E tlo go affecta ka tsela ya gore batho ba ile gore bana rekisa mowa ba tshantse ba yana ba fella ke mosebetsi le gona ba re tsamang khoto eo ya Galeshewe re tshantse re spende tšhelete go ya ko yang teng. Qeto ya ho kwalwa ha lekgotla la dinyewe la magistrata wa Galeshewe e nkuwe ho latela molao wa polokelo ya basebetsi. Mabota a tse ding tsa diphapusi lekgotleng lena la dinyewe ho hlaloswa ha apetsoa ha marulelo a dutla nakong ya dipula. Tebello ke hore dinyewe tse ding di tla mamelwa lekgotleng la magistrata wa Kimberley. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.
Mekgatlho ya di-taxi e sireletsa dithraka kwa tselafefong ya N4 go netefatsa fa di babalesegile morago ga metseletsele ya go tlhaselwa ga dithraka sešweng jaana. Go fitlha ga jaana go fisitswe dithraka di le 21 kwa KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Gauteng, Limpopo le Free State. Tirisano mmogo e ntseng ya giwa sebaka se se telele ditlhaselo tseo di nnileng teng mo bekeng eno tsa dilori di gapeleditse bakgweetsi ba ditekesi gore ba tseye dikgato ba dirisana le bakgweetsi ba dilori e le go netefatsa tshireletsego ya bona fa ba tshogile kgotsa ba tlhaselwa bakgweetsi ba dilori ba kgweetsa botlhaswa mo mebileng mme seno se ama bakgweetsi botlhe go akaretsa le ba ditekesi. The company using this truck, they push the drivers to go fast, to go deliver in Mozambique, to come back because they get demand from the load. It's no basic salary. So the time they're doing that, it's closing the road for everyone. So once it's closing the road, the combis get dropped, the small cars getting robbed, the women's being raped, everything. Bakgweetsi ba dilori ga ba tlhole ba ikutlwa ba sireletsegile go ka fetsa bosigo kwa Komati Port go begwa fa ba bangwe ba bona ba ne ba gapilwe ka dikgoka mme go batliwa madi go ba golola go na le gore ba robale kwa Komati Port ba batla gore go dumelelwe gore ba tlole molelwane go ya kwa Mozambique. Bakgweetsi ba re dirisa ka thata ba tlala ka mmila fa re ba bontsha gore ba kgweetse kae ba re lwantsha. Metse e fa gautshwane ya mogetse maiteko a bakgweetsi ba ditekesi. We couldn't have access to the roads. We were blocked off. Our products couldn't get to the market. The trucks can't come pick it up. We can't get the trucks out to get to the sugar mill to mill the cane and the fresh produce to the markets to be sold. Not only the mangoes, but also the vegetable farmers are on the same boat as what we are, and they're battling to get the trucks in and out. And then it's also affecting us coming in. Le fa go sena dikgetsi tsa ditlhaselo tsa dilori kwa Komati Port go botoka go itshireletsa nako e sa le teng kgabagare ba belaelo ba le bararo go akaretsa le bakgweetsi ba le babedi ba dilori ba solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Emelo ka mosupologo. Bokamoso Arts Institute kwa Mabopane e tla goroga kwa boemafofane ba OR Tambo ka moso mo mosong morago ga go fenya bosimega jwa lefatshe jwa dikwaere kwa kgaisanong ya bolesome le bobedi ya lefatshe ya dikwaere kwa South Korea. Kwaere eno e diragaditse kwa kgaisanong eno le go iponela rekoto ya dimetale tsa gauta di le 3. Mme a ilela ka bongwe fela setlhopha seno se ne sa thopa sefoka sa bomampudi ba dikwaere mo kontinenteng ya Afrika kwa Kigali, Rwanda mo ngwageng o fetileng. Jaanong ba sutlheletse go nna bagaka ba lefatshe ba mmino ono. Mangwe a maloko a le 89 a kwaere eno a gorogile mabane. It hasn't been an easy journey for us, like it's work on weekends, it's rehearsals, but we did this, we came with the championship at home. Ke ra gore le gong le di result di a bua gore we did pull our weight ba botle and then ra kgona fitlhela se re se fitlheletseng, which is a great achievement for rona really, a very young institution. Kwaere e tlhamilwe ka 2021 mme thotloetso ya ketapele ke gore go santse go na le tsholofelo le mo nakong eo bašwa ba tsweletseng go garolwa ke diritibatsi. Ntho e irang gore bašwa ba rate mmino wa choral music ke gore o ba tlosa mo dilo tse seleng tsa strata o tshwana le bodiritibatsi le dilo tse di sa batlegeng and e ba keepa busy gore ba etse ba tswele pele ba etse ntho ba e ratang e ba leng passionate for yona. Ga ke itshole gore be ke na le setlhopha sa o tshwana le se ke opaleng sone mo nakong e khutshwane ra tshwaragana ra utlwana ra nna le ponelopele e le nngwe ke ka mo bona gompieno ra tshibile se re sa tshibileng. Bao ba gorogileng maapane jaanong ba baakanyetsa go amogelwa ga bao ba tlileng go fitlha ka moso. Moropa o ne o ntse o roropa jaaka puo ya maloba e tlhalosa mmino a o tswelele fa e le gore ke puo ya lerato. Molemo one motho wa SABC News Mabopane.
Setlhopha sa bosetšhaba sa kgwele ya dinao sa basadi Banyana se tlile go dirisa motshameko wa ipaakanyo kgatlhanong le Costa Rica kwa Christchurch ka moso go bona fa ba ipaakantse go lekane pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe ya FIFA ya basadi beke e tlang. Motshameko ono ke ona fela ebile ke wa bofelo wa ipaakanyo wa Afrika Borwa kwa New Zealand le Australia. It's always good to win a match. That's your first priority. But you also look at improvements. You look at what you've worked on. You know, to be able to tick those boxes, how we defensively organized, how we work in our tech, how we do our transitions, things that we've worked on. So I'd like to tick those boxes as well. But to win would do good because it also gives you a lot of confidence, a lot of momentum. And, you know, that sets a tone for the tournament itself. But I think we mustn't read too much into the game because it's about getting ready, it's about testing ourselves, and it's also about giving players minutes. But at the end of the day, you also want to win the match. It's going to be important to get a good result for our confidence, but I think it's going to be even more important for crossing the T's, dotting the I's, because it's the last preparation game before the World Cup. So I think whether we get a positive result or a loss, what's important is the performance on the day. And I think that's what will encourage us to even move further up into the last days before the World Cup. Mo metshamekong ya kgaisano ya COSAFA Lesotho e tlile go thulana le Zambia mo makgaolakgang a kgaisano eno ka Sontaga. Se ke morago ga gore Lesotho e fenya Malawi ka dino di le 3-0 morago ga thago ya dipenele. Morago nyana fela ga motshameko o khutlileng ka nno setlhopha morago ga nako e tletseng ya motshameko. Mo motshamekong o mongwe Zambia e fentse Afrika Borwa ka dino di le 2-1. Metshameko ka bobedi e tshameketswe kwa King's Wellington Stadium. Tla re lebeng dintlhakgolo tsa metshameko ka bobedi. Nicely done in the combination playing the far side. There's the shot. Good save. Follow up. A banger. South Africa take the lead. It's Mabasa. The stronger of the two. Oh, in fact, that is his strongest. Yep. He just need to make it. There's a chance. Banged in. Zambia score a similar type of goal as South Africa. Banged in from point blank range then. And what has taken them under 5 minutes in the second half. We're going to put Zambia into the lead for the first time. Click, click, bang! Top draw. He has to be honest with that far post. Nyasulu of Mighty Muguru Wanderers. It's Sira. Motho se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Di ne di le kalo tsa maitseboa ano go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.